Uta, kemarin udah dapet cewek belum? Udahlah pastinya Uti, karena kan aku dapet unit di Tunas Auction, unit premium lagi. Wow, keren banget. Ya iya dong, pastinya mobilnya juga keren, harganya keren. Oke banget kan, makanya cewek juga langsung ikut sama aku. Wow. Mobil apa emang Uta? Mercedes-Benz dong. Sekarang gue punya mobil yang kece lagi nih. Emang apa Marta? Gue ada Mazda nih. Wih, serius? Beneran. Wow, coba dong gue mau lihat. Nah kakak kepo nggak sama unit yang mau aku rekomendasiin nih? Mau tahu dong Marta? Yuk ikutin. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. Back, gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name Nah on Kak, it. kita udah dalam unitnya nih Kak. Kita coba nyalain Kak. Ini untuk unitnya Kak. Unitnya spesial banget nih Kak. Nah, untuk kondisinya masih oke nih Kak. Masih kilometernya ada di 39.000 Kak. Untuk interiornya masih lumayan nih Kak, masih lumayan terawat. Untuk overall kondisi unitnya masih oke nih Kak. Untuk kondisi unit mobil sport ini. Kece banget nih unit, amazing banget. Marco, untuk mobil sekece ini harganya berapa nih? Harganya di sini nih Kak. Nah buat kakak-kakak yang kepo sama mobil di belakang kita ini nih, kakak bisa kepoin ke marketingnya Tunas Auction. Untuk nomornya ada di bawah ini ya Kak. Atau bisa juga kunjungin ke poolnya Tunas Auction nih Kak, yang ada di Bekasi. Untuk alamatnya di mana nih Uti? Untuk alamatnya di sini nih kakak. Oh ya Marta, kita ada promo nih di bulan Mei, yaitu Amazing. Ada door prize di tanggal 30 Mei 2024 untuk semua kategori lelang. Untuk hadiahnya ada di sini nih kakak. Jangan lupa untuk selalu ikutan lelang di Tunas Auction setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk di like, Di subscribe, Di komen dan di share sosial medianya Tunas Auction. Sekian info dari kami, terima kasih.